Halo, Halo? Pide Risha Rembay. Ha? Pide Risha Rembay. Oo. Ngayon berpun iba lansius, babak lansius. Oo, Sini. oo. Namar ba, yung ban sedang penino na kumno film supi biju. Pa-film iyo? Ka film terha ak mapi ang aktres. Oo, oo. Ti babay ang wa suya keren nak mapi tang ban yo ya keren namar ba ka film. Labu sertifikat ha biju mah. Oo, oo. Ti setengah keempat ya kenduk berpi, suya kenduk. Na jangan imat berpi. Ti Iyo. yung ban suya keren berpi namta namar ba ka film kalau upline ha biju. Oo, oo. Ti ko ban le news kan ban keren takan yang mobile ban nga. Ti Oo, oo. ti ka Kailan jing no? ngai makwa ban keren shop menta berpi lang ba na mobile kan nang na phone. Oo. Ti da pi bun kam delong ban keren kan dia ta supang. Lihay na? Ti kani ka film pi ak actress long pi ak aktor bat no to ka film terha. Kato nga, niak lang i Steve. Jaj ayu. Pasti. Tangkon mo akin ka dyan. Oh laklat mo. Ti fis ngi thu kum no ka film ka dab la debu ya ka certificate ha biju. Oo. Ti fis thu kum no ka film ki ba kinon kersan MFP ndala mi ha biju. Biju cinema. Oo, ka film. Kadi ka first film hi, bangala siyang benta mo. Hoy. Long kadro kumpe jonga te baru di artis kila Trish Dam lang. Hoy. Long kermen ban kan ka film kan yat bat kan hit kan. Oh kumta. Setengah mo. Ka jingrai ngali i setengah wa ha jingrai jong fi. Kabling. Ka jingrai kerten kum no ba pi ak bat stiff na wai. De kumnon to de tang bat pi. Dai tamat pi mo. To setengah ka jingrai la pelat ti ko ba klib i. Nonton jingrai em shoban release. Kumno. Dandang jingrai biang, nonton biang jingrai. Kidang don hi we so we artli try. Ban supply mo. Oh. Ti kan ka film terha, kum no pi poi ban ak na ka film terha. Kani de lingba jong if imli ikot yang akan sim bentar lang ha kani. Hoy. Ikol maihi. Pi dai am tu bashat jurai ba ban job coklat am. Pi dai ka jing em kan mo ta. Na 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 na. Deu ta. Na klep tu jurai sebang hari jurai. Ha tu pi ak ban no tu jurai ba job. Katu bat i shanbor lingdo. Oh, kalau hit bahar tu jurai ba pi am pi. Kabli. Ti pi sa saboy am. Saboy ngisa. Ti kuno pi poi ban ak tu jurai ba job. Katu di nomor da producer ba director di na saboy pi. Oh, sakadaw mo. Kada kay cut kanya nga. Ti kuno ki kor ba pi. Em long ngalaju le ong ka project bat iman shwa. Oh, kumta. Try so is kana try cut yang takin. Kada bangsa jurai jong pi ta. Tintang yo keren sendara ka pun. Tinggi Bisa itu i director dan bentahi katu ba film katu ba direct ya ka rang terwa. Hoy. Rang terwa mo. Iban bentalang itu ka film ru. Oh. Ti piso kum no ha ba ki ba kilap kersan ha film jurai. Ba one job rang terwa. Ti try ki ba kersan pi biju rai. Hak terha. Kin kesan bi pam ki bahayang bahasa ma beladon lang baik. Setenat Hak ni ka film terha. Kaya ke jumut ki batay kum no director pilayo ya script. Kaya ke jumut terha. Kaya ka jing senang ya ka ilong salang terha. Ya kata ngampat nang batay mentah. Oh, ta. Namar ni dan lala ka jong kapat te lompor baak dan kiwe ki artis por ki ak ya kawi kapat long am dan bentalang te ngampat tip kan kumno hap ya pe jala mi sintan hi. Tika ka story jong pi ka dai kum no kondong na nong sor na pi kan du kum no aktor film.
kasar siap pecing dalami da batay lupa te kanum bas Habatay lihat piak na kandong na warga aktres kahap siya may kapat. ah Kapat ya pi. pulang pang badan bentalang bat itu aktahi jadi Kapat ka jong pilong kumta kan long. badan bentalang bat itu aktor kan Pide no kandong de nong sor na aktres na de kumta kan long. Kajumut kan. Ngimtre ban patay lupa ka film tabatang ya kapat hi. tanggentay kan mga dini mah lemong te mga din na ng kandong na ng Te hata ka film piyam na piyam na kapat maniyam ha ka film. don hibayam don higabayar ki basat O syat ruyo, iyam ruyo. yam ruyo kemen ruyo Oh kumta. Hapor bayam piyo kumyang pisya ni kumna. dan habyam sai Ti kigang ro kidan am hang film. kigang te majority kigang sudahi Oh kang ro ngapit terlarus dumos dum hari gang. Ti director, producer na film bede man no? ide behi balan sesi Oh, tama. nakajing tip jangan kan ai director te di ba kores Kores marwe. oo Ti setanat layo bani keren bat pi. Ni sedang kendu markmat nang ni sakmat. Ka film jupi janmi la dai bani kendu nak markmat. Tak kena sibun Risha Rembay. tak si boni fiso